bategera amahane. Honorable Minister Chris Baryomunsi yagira ngo NRM kataha karuru ko mugongo kugira karuru ko mushana kandi aba NRM nekemwe tubashemerere kwanganisibwa karuru ahabo kubo kusinga no kusingwa nekiteka kubaho. Ngero kabazo murunyerere ogwa mwamyabu nabazo murunyerere ogwa haleluya mutaye twara mukabazibu agaruka bari gabaka mugarukane mugore hamwe urebe guseru yagenda umesha. Minister w'ebyo kwerinda umunyeshengero wa Rujumbura kandi chairman wa NRM mu Rukungiri district yaterera karuru cya mwanya gwe ogwa Kagungu Chanjenyi kandi yasima karuru akaterwa mu Businge akampurira jimeho wabakuriro kuteza karuru ahabwa sero ya Kanungu ahacayi yagira ngo akaruru katerwa kurungi nkonko muhendo gw'abatera gwaba muke ahabwenjura kandi ababa betsi imbere bagenda bakunde inde ndaje nakabere umukwe mugunya however umubu asinga uwo by'umuruso kusinga tukashemira konka nawe tayirisho hako kuba musinga yara musana no bamusinga ibishirize ngano bakoma bakondera akarungu abwe bitene mbakorera aho ko wari umuntu wese imbere nawe atayimagininga kusoma uri kuruka amurenzaho amashyamba ahimsibo George Chikanu yihayo bururu nkagana munana rera humuza Peter Aleluya yihayo bururi 11 ahari yabo benashatu na bashatu ababa bashemerere kutera. Omugandi chairman w'entebe ya katano wa Rengo yarumbo munyeshengero ahacyaro ahiyaba naterera karuru cye ecyataburo munyeshengero ati akambuze kija gukora ahacyaro cye atiyo nabone uko kumugira ngo izire kureba uko abatezi be bakaruru bariyo nubatera ka NRM kandi honeki cyatabura Honorable Setayi atyo yazinga asati ngo amworeke ishomo. kandi hona kitatawe kuyareba ngo utakwija kubasa yashaba kabuno mpamaguru konka kandi nawe Setayi yamureka yarebwa hari kumuhirkanzi ya nanenkoni. kandi twamanyisubwaho ngo cyabarwanisa no kugira ngo umuyanja yayemereza okutora no mwanya ogu bwa nyuma yo kumanya ngo oyaba nahagira bamusinga ekintu ekyateganisa kitata ati akaragira abantu okugumiza muno batorana. Nane tukunya report anti ku cyaro cy'Eruyembe mu town council y'Ekyazanga omubaka muyanja Sentayi ekyalo kwava nti akalulu bakakube mirundi 2 kwesatu nga bulwe bawangula gwawagira agamba bakaddemu.